Berengem ke Iran bahkan peding dalilairu wat lada ke jingi keren hakasin ke baar kan jabat keri Amerika hak tayu ke Banuan halor ke nuclear enrichment namar ke Iran kelakam ba omdon balak Banuan turklar ya kam jongka bat en leche kendu biang Prime Minister keri Israel Benjamin Netanyahu ya Presiden Donald Trump sya Amerika hakane ke tayu ke Banuan bat ke Iran kala berngemru ban terna phang ye ketem sipai jung ke Amerika Middle East lada ke Amerika kan keta ya ke Iran bat berngem saka China ya ke Amerika bakam dai ban terbom ya ke Iran ki kubor ki ba kambnia katkum na ka foreign ministry jong kari Iran kelakam ba ke Iran kan pediang da lele ruam halor ke jingdawa jong ke Amerika halor kata ka uranium enrichment kata kemut badang petengsna tirtman nuklear ka Iran kelakam bakandang ye petengbej hika kam namar ka degamon jongka hi marwei omdon balak menwan turklar hika kam jongka daki wepat kiri kiban nabar bat ka Iran kelakam balada kiwe kijit kalenti ban penmi tirtma kebadak ta kalenti kum taru ke Iran kan lelem kaju kalenti kumbal lelem kiwe ke Iran kelamaham balada ke Amerika katang susdang pan keta ya ke Iran kum taru ke Iran kan sakrbit naphang ya barok ketem sipai jong ke Amerika kibadon ha Middle East watlah kamla pan liter derek ya keri Amerika kum taru Prime Minister jong keri Israel Benjamin Netanyahu laong pa unsalej ban ya kendu biang ya Presiden Donald Trump hakane ke sengi balang ke Banuan ke katwe terik Februari arajar punriu ha Washington DC kata banjatai sani biang bat Donald Trump lada hab bane keren biang bat ke Iran hakasin ke baar hendegi kubor kilakam baga jinge keren kan deru hasua bakin sedang ban krewit no ya ke Iran kenang baga jing temu kan long ke job kum ka jingira pigi paj nunge ki jong ka Iran bado Prime Minister Benjamin Netanyahu un sami na Amerika hadu ka sengi thoding la ong ki kubor ka jing su kampat wan pai kan ba ka Israel kadang sya pendik bat sya berngem ha ka Iran kum ta ki kubor ki lakam ba ka jinga kren kerpang Benjamin bat Donald Trump kadai syua bakin sakrwit no ya ka Iran ka China pat klama ham persya ke Amerika pakam dai bansim nele ke military action persya ke Iran kum taru ka ke bandang ja nang nei syakmat tong na api we pat khobor kwan dangwan lada pidang sngo tena khobor thma na ke channel sngo hawar klep ban share like dan subscribe kublai sibur